15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kasinjuk ki clear nong sinshar hima sora ha khat santrik ujilio arja arpunrio kalawan banekren ba UCH Vijay Shankar ulat kejala Meghalaya halor ka kam CM ha kadege hima kumanchu kado ba kasinjuk kadon hapedeng kijing dawan ka Khazi Hills Autonomous District Council ba kade ban aino ka sanat show Maramdor CM komu CM ba pura ka hima kadbana ka liang ka council pat ka kado ba unhappen long ka election manjit CM ha ka hima na mardon sa planet CM wa kwa bani ai reng nakabanta ka khet Hadu mentaka kam kasakut ha kajing pa ka council you acting chief bakalathung katau ba minjur lang majaw ba unpin biang ye ka thup ki electors kasinjo ka banjur ba umaramdor CM uday bala terwa da ka kur CM and shimti ye ka kent ba bala rai da ka dor bar hima sora ha ka laitring unai wing arja arpusan ha shwa ba unthang pin khu ye ka met basa upa em Freeman Singh CM ha ka santrik unai wing arja arpusan kat kum kriti dustur ka bujudan ha ka hima Kumman chukado ba pa em Freeman ula khlat no ha ka life way trik urisaw aja atusan patkat kum kriti dustur kan yam karukom umaram dor ula thange kamet basa jong pa em bal khlat katar ka shimti shmaya ka khet daga jinge be jinge hun lang daga dor bar hima ba kinthop ikimentri ki bakraw na lor ka kurs em upa em laborious manek SM advisor ka sinjok ha ba kren chikila pathai khubor ula ong nakakai pot house nem shiaja khnai spa lai do Captain D Herbert u deputy commissioner ka Khasi ba Giant Hills ha ka por sinchar ki phareng ka pen ishai ba ki saheb ha ka te ka por ki buram mi kariti dustur ki Khasi but kim mushlia AA ulabu ka jingkali balada ki saheb original ha ka por ki British ki buram te balai pat ki saheb duplicate ha ka ni ka ya ba menta pan ki thmu ban pen khong pong shushu ula ong ba ka jingwan ni kran ba ulat ka de na ma ulat ude constitutional head of state haman ka wei pa ka wei ka jilla ha India halor ka jingle bam suitnyo ka KHADC ban itho yo maramdor ko musim pura ubla dab ban jet kat kum kariti ka dustur ba kan yam ka rukom habakilli upa em laborious ulong ba ulat udang pan shushu e ki jing tep ki ba pnia ha shwa ba on shemi ki no gi sen jam halor ka ni ka phang halor ka namrem wa kim ban skep yo skiem tu bala jet kan kum kariti ban kan yam jeng ka bandan ha ba kum sabar Galek atau tugas si yang tai, mereka bisa skor ke kita. Sunyo, kajian fi, penwandur, kajian tip, lalu benai November, December, January, February, March, April, ada kita si. Ben pa ben la putu council, but la attack su iki election tik pa tik ya kariti jet sem pe masalah but iki lenti na tru jet na kapur akom kabla one of us na tadi tak scam jingi pakta laba undan wifi hadu kapal pendam pada parima untuk scam yo si Maramdor akom don manu tu bawan mi dina da kata ni iru ba ya kita berfight lah kita patik ada tu bajing ni pendek ya ka met ke jauh sini sarah kalau ya speed nak yang ke press dia ni ya kalau ada sangsel lebah orang kita pergi ya bangkuan ini ai ke jingkat kita orang ada report ba kasi masora kalale ya kepada ia kebetul di Himaru jadi betul menrei kita berkat kisah dan penting hadu entah Indonesia anu kan kubur ini kalau penlong pada Jawa Timur kami kejengebi pun bajar si buat pergi buat bandawa kata susul dari berdep di dalam Tenrai kajing kuman kalau long pelan pot di penmi penban kumbaki patai kalian kakawai bang tertek bat kawai saya kedar kalau bang hai masora kajing Jesus ini masora kadai nak kalong kat kumka aja gitu
Pat khap tambe kan beriki. Dei barbo do buri ubadon lau tuning kan rai ko. Nasional karaj kan sora. Bahkan juga por saya kita. Udai bandon di dalam tempat shock. Apa dei kan ko kaniang berko. Dei masalah. Pagkata ka dei ka basay kada. Reu tahu buri pala penumi na lebih songse. Dawang ya sngau naki. Udai penman buri. Apa kini ratu tu lah si spa senam kita tahu support. Mak ko bomdon su dia address pada hari masalah. Hakasino ko su. Pai ko juga por udai wala long besar. Apa long persya. Ya ka ani besar. Rei apa yang jengkat kita ke jingkan syairu. Ding ding dang dang na kalian betul songse. Kam ai. Jadi percaya. Kapan keluar penban? Bat mi penman kijing thok baharu pa di social media. Ibakaran nakajing bang sutul ka. Kapag ada kerpat ki balar itu tu berdak ban sutul ka. Inda lain na songso kitpai kijing thok bala ai na kan masaran ke social. Ini ya ke sequence of event. Nadu ka kalimat bakhat muslim na suara hadu bala pendat kijing sisi. Marang tu. Ako misiran ko wei kalimat ru. Ya kau mesti penting situ sosok. Andai hakajing kata kijing penting. Kajing sabja juga tu betul. Ni nang perkat. Mas silence me consent. Kim I objection, kim I kijing tak, kim I kuai. Yang penban kalau biar 100%. I ni sang support. Support nanti kalau penban. Bakiwan rak penban tak boleh penting objection. Kapal mehak yang berbudi. Sorah. Apa yang kijing up mentala dek kan otorik khatsan terik benai Jun. Apa Julio? Jarjan. TKA galanti kebetulan besar mentah kita pandai. Galanti kebetulan besar mentah kita pandai kalau banhawan. Jauh klik. Yang pasti. Part of the constitution. Hakni constitution. Hang ni yang berapa? Bat banyak tu hau. Ia kijing sisa. Di belajar nadu nai November. Jangan konstitusi. Bat berkerpan. Semua bensin. Menek. Ia kepada kap. Kat kum galanti kepada bukti. Jom kasih. Bat nak lagi konstitusi. Di kajing le ben kajing le palat. Nah, apa nak kata kinrek the abuse of power of the KHDC, of this present KHDC. Kalau tam siapa palat, kan hadu umban sesu, ban haban ut, ban sahau dia, uteh, jom mesti. Hi, ya ke bagi submit, how bawa no, saya kam nak long ini, happy. Jika dia pi ban beli nak tenrek kawai ke mga ban pau macam ni kalau gani kat kum kariti ke dustur kebadan ke suara itip saya kedan dei tak kebadan yang kuning tenrai suara padahal juga kau pedang empat ya kan yang tenrai bala apa kelapi tolong ba uniu sahab ini kisah saya. Di balawan jam semua yang ini. Baru juga por kita itu kiba penting dia kan yang besar. Mereka ini kisah kareng ni om, apa kiwan? Kimyu tapi dia dari itu. Kiburam penban dia kata. Pat kemon ra kajing perkeluman haka bedai bakan yang betul. Ya kata ini saya kedar haka herbal report haka ba harus nem hakundai spotlight haka PHR ko kedar haka ba kadon kajing ladu si seorang bat kadon kajingnya ni banjir sikit. Jadi hakata kajing ijin sikit lami itu belum perstan lami itu pada ini harga berkhadu kareng usaha original boleh nong jawab tema baru juga por yang perstan uburom
ya kariti ke dustur ni udah buram ada pada bat upene pensa ubat scam ai karai ke scam akan kena spotlight tapi cara kembali bayi itu kita lalong hanya perstat lakan tai bakimla menlong sien masalah bat lapan scam yau robasing uban simpi kap nama udai uban ding orang sara ada keju kapor udai kita tempat katanya kahi masora nadu kadai kapor adu mentah ini ben pek nuksa jadi masora baik kalian kenat pasyong usiem patung keriti ibat sekali kata hakahi masora dan barok hoi gijai niam ini barok ikin sencar hidai ni kinyam do kerok dan jingyak ke rekitip hakanu pakunat pansyong upadai banbat ikan yang berpam hakanu pakunat pansyong ubalal kristan bat kom nu kurpam ngini trai hakapan pentit biang ikerti lon penlon atum kerti besul kiyeng koi kebut bandawa ya kata dan geding kinyak ke hakapor utai kareng udah di original untuk rumah ishab original pi buram ya kata api pai saya kan ikat hari kepala patai ya pi kahima sora hadu maka tempat sekali kata hak barok khoi kijat nyam barok khoi kiberan kimpai ikoi pak kipai uta ubari hok benong sie pat kem hok kriti bat padang pat ikan yang uta di bensyong katakan kena dan kijing fair barok lun pelun koi pak kate kalempur kalem pat batnya terilang kawai ke bawah mana nek besar kau kacuru harus nampak kendai sebab popular pada kesenam pak kendai sebab popular apalagi biang kajingnya kajing kelat yang musir abadan pengajing kelat yang musir nanti apa yang kita taruh di anjing kesenam pak kendai popular saya kedar hi bagi kentai ya utak ubawat odong deh pada tinggal kok masalah dari di Kuala Lumpur Stan ikan taj yang utak Kuala Lumpur Stan even scam ya udah banyak di kani ke bangong dari ke pokong santam kat sini penting to ukun hajar yang kabri nyutra musko bulan rumah ya kanu kalau kenat penesyong utak padang bat day usyong utak undai ke kita ya kalau kenat pambi ban syong utak to subha wat ya kedukti wat ya keren kelak mipat wat ya perang ni di collection bat ka baar ka bagong santam ne ngiak susarong abang ipet ya ki riti sensyar di dari pertai barak away ni susarong lu ya kan ka sensyar di India Hidon hari India ke direct and indirect demokrasi. Henry Shua bakari India kan wanra ya kata ke direct and indirect demokrasi. Ngingila don lupa ya kata. Hakaba ke direct demokrasi ke jungi ke directly haki darwa snong. Bat haka darwa pun. Kumbolong ki MLA ki MDC. Ke indirect demokrasi kumbolong hapok parlimen nakal Raja Sabha. Kalau don lupa hari hakabah hakador rahimah lajit pat daki pun kebalikan kat ya kata kejing krau kat sisyar kepada ini balikan lai ke bagi temu pun ban bakalong ke balik rai pingkret kadai bangin sorong kadan pun kane ndai kejing temu in pun ban penduk pendam ya kata ban penmadan penman kat baka pertai ke be siala kijong ithiet kijam while the whole world rush back to find their own roots balai kijong ipat itu ban penduk pendam ye ithiet kitenrai kibadai the very identity jong kajak kajing keli jenga kalong lada uta ushab areng bolawan cok thma yangi bolawan lami kariam kristan hangi unang ban burom ekriti ki dustur ki bedon burom ki darba shinong burom ki darba kur burom ki darba rai burom ki darba hikma burom ki darba kur
Pitpai kini kendai senam di musim pulauan sim dekat bor gini kendo. Lada original sahab. Ubat, open scam, open net, uburam yang kata kasen syar pai ba. Kajong pun kasih nama rui ke internet, ke tiang, ke badon yang ada. Balai kini kita duplicate sahabat. Ipen pong gumne. Bat kiwan rak pun bat. Kata jingle kajong ki. Kiwan rak pun ban laku makan dia hair. Apa deng ikut di sel jong nyuk dak nyuskop. Nyuk dak nyuk basah. I gembar penwan rak pun ban. Kajing kedau keti pun ban. Kajing jingle kajong ki. Kanwan rak pun kajing peniap hair. Hakan nyam dak. Kanyam kadi kajong beriu baru boleh. Kariti ketek song kedet beriu. Day kariti kedustur. Lembah kada bersenong kada berai. Kada berpur kada berai, senong kada berhima. Kada tek song kada. Day kariti kedustur. Kaba identify yang i bangidi ke jaj beriu. Khasi ngidi ke jeki khon ki sel jo nyu trap nyu wasa. Nyemla panong ban pen itu seperti ba ukasi udai namar budan ni kita sangsul bekasi. Namar budan ni kami lihat ketika bekasi. Udai ukasi namar budan nak tenrai skep. Bat ya kata tenrai ke pengalayo nak iblay na do nang sedang pertai. La ai pateng heki hau barem pastat jangi ulong suwa man suwa jangi. Bangi pateng mengi ta. Kadai ti ke jangi. Ban penek pensak. Ban nang penbahai kata. Namar haka sensyar kaksi. In kamang kada nali long in kasi democracy. We embrace the change of time. Andai dalai leiru. Ya katan rai ya katolong. Jadi ya katam tak kasi. Kemengiwan hau gubernur dan pergi tak jadi sya. Kata terpat itu. Nyerap. Orang pembek ya gani. But the abuse jong kat ni ke present DC KHADC day pen kentan seperti yang but yang skin pelajit dan pun dari tiga store day pen scam no ya ka marma hak kata kan orang ini but ida kerman gubernur hi kemudian open institution le di masjid boleh kepada dam kaki kisi respon dari kata gubernur ula ai kajing ula snap sesko but ula ai kajing dia kajing ular baik ek budi banle bonle ikata kepada dam dalam masa itu kinang pek namang inang tak si susu kat tu kini kat Islam kinang tak su kita kinang pan su kat Islam deh kini kita yo kinang tak si susu kat Islam kepada ini kita ni kan haba don tangu way beri balajit kan pengeriti dalam election lada njin dalam hak kadar parkur hak kadar berkrau kadar rai malami ar kumajolong haki por yo mensuana du por korek dikata they step in dan pernah election rehaja ni ke case banta the question in the election does not arise namar ba pelun nadu kadar berkurs in ada kadar berti bakrau ada kadar pelun jangan masara pelun dan way ban mi ban ong pengaruh aku iles ke ban hak kita lightly darbar we tang way ban utala pun scam kan pemberiti wadina tak ada kabalai sekaniam kakan kesatru kapan scam kata namar ba mencim dan uah dan tang way dina tak kata a question the election ini does not arise amdai ke kentai it does not arise masuk angkat ni kan Kumajudon ngapi asno we will cross the bridge when we reach the bridge right now indang pertepat susu pada di bawah dangpa Habatin, pej bahagi kishab, plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.